Assalamualaikum Rajana YouTube kanalının görüşleri. Bugün 26 iyul Kirovka mal pazarında koyulur tartıyoruz hazır. Gel şef bağlarına ait konuşu. Kaçadan? Padiyat? 13 yarımdan. 13 yarımdan. Çoңдордон başka. Çoңdordan başkaları. Kalsın anaslar. Kalsın özüne ne? Telefon numarınızı aytыңызчы. Qancha bosh var berdi aka? 45. 45 bosh. 505. 505 94 45. 94 45. Da var da yakda. Ya. Bolupta da. Sodası Ne? 13 yarımdan ne? 13 yarımdan ne? Arasında çoңдордо жүрөт. Çoңdordan. Kızıkkanlar bolsa çalıp байланыш өрөсүлөр, ар бирин бирден айта албайбыз. Бул жагын тартып бересиз. Бул жакын казансыздарбы? Assalamu alaykum. Баларын айтып коңуз. 14 doğdum. Падират эле 14төн. Telefon numarаңызды айтыңызчы. 705 705 190971. Biraz süйлөшүүлөр болобу? Болот. Содалашуу жолдору болот. Кызыккандар болсо айрылып чалып бересиздер. Андан бесе башка жакта тартып көрсөтөрүз. Бүгүнкү баалар. Саламатсызбы, жеке канча деп атасыз? Уступкасы болобу? Biraz түшүп бересизби? Кайсысы? Негизи мындай. Канча тиш булар? Козутулар келген. Үч берем? 5 берем. Жакшы содаңыз болсун. Канча деп атасыз? 12 yarım. 12 жарымдан, э? Болор канча болсо бересиз я? 11 жарымдан, э? Мына жаш козуларды, кочкорлорду тартып берели. Кочкор канча деп атасыз я? 40. Канча тиш? 4 тиш. 4 тиш кошкорго 40 теңге. Болор болсо канча? Болор реальный клиент келсе. 38, 35 болобу? Болуп калат, э? Болуп калат. On bir yarımda oturmuş. Жерде кошкорлорду тартып берели. Баазы канча экен я? 50дөн, э? Канча тиш? 104. Hacı bekçi kaç demiş? 4. Kaça da adam? 50'den. 4 işte. 50'den söyleşiyoruz. Реальный клиент болсо канча түшүп бересиз? Olur, Жақсы ішіп берем әке. 80 түшүп бересиз? Olur. Olur, olur aslında. Содасы болсун. Кес, айта бериңиз. Бааларын айтыңыз. 7 айлык, э? От Берем. 7 ай, қозғыш болады. Телефон номеріңізді айтыңызшы. 504. 504. 43 84. Тишке токтой элек да буларың азыр, э? Жакшы экен, э? Козлар канча экен я? Козлар 21'den, э? 21. Kaça da atsa? 13.
Bulç. Eko birle. Olur kaça bak? Olur. 12 mingga berayotgan. Yaxshi savdosi bo'lsin. Hozir qancha ekan ya? 11. Borch. Qancha deb qo'ydi? Qanchadan keldi? Bozlar ondan. Ondan mı? Kaça da atsa? 12. 12 demek. 12 bin sonunda. Kaç eken? 12. 12 bin son. Çöz. Biraz ya. Ha, bulacağım. Kaç eken çöp? 15. 15 tane. 15 bin sonunda. Şef kaç eken? 15. 15 bin sonunda. Qo'chqor jaqlari tatib ko'raylik, ol jaqda yaxshi qo'chqor bor ekan. Qancha oldu saat 3? Qo'chqor itlar. Qancha ekan? 50. 50 so'rayapti. Qancha tish? Qancha tish? 4. Bu yıl 400 yaptı. Elli ming so'm deydi. Biraz tushib berasizlar ya? Ha? Tushib berasizlar mi? Telefon nomerini aytib qo'ychi. 54. 54 76. 76 26. 26 28. 28. Qiziqqanlar bo'lsa, chalib xayrlaymiz. Qancha ekan ya? 65 ming so'm so'radi. Qancha tish bo'laymi? Beşim. Tishing ko'rsatdi. Siz qancha deyapsiz? 55 turadi, 2. 55. 2 tishga. Erkekçe deşke koyacağım dedi. Qancha savdo deyapsiz, aytingiz? 35 ga. Otuz beşke yeter, 35'ke de koyayım. Ne olacağını görünce bulacaklar tatlı böyle. Kaç hakem o? 74. 70 saat. Yetmiş bin son. Kaç diş? 4. 4 diş. Telefon numarınızı ayt koş. 700. 700 48. 48 98. 98 08. 08. Dokument var mı? Dokumenti? Bol dokumenti mi ekan garchi? Vesga tartgan jo'qsizlarmi buni? Yok, kozlar. Bular qanchadan balar? 15 tane. 15 dan. 15 ming so'mdan yosh bog'alan bozlar ekan. Kaç kanal? Qirg'iz jardama degan kanal.
Ama bu жағын тартып береріз. No, bayardın balası neyim ben? Kulağa gelmeden kulağa. Бақта қозылар кімдікі я? Ya. Bilbesler mi? Қозыларының хозяйын жоқ екен. Kulağım benim başı gelmeden. Бұл жағын тартып бересіз. Қаншадан екен? 45 мың сом. Қаншада отырсыз бәке? Бәке? 40'tan. Koy kaç çekim Murat? 40 мың сом дейді. Қозылар қанша? Қаншада отырсыз қозының үсті? Üçün 25 totum. Tek kaç bir erkek. Бардығын 23'ке бе? İyi üçün. Şunu қаншадан айланып қалды шынды? 8'ten birden kurumda. 8-10'dan айланып қалды. Жақсы сауданыз болсын. Ha rahmet. Onun için yüzgün çıkıyor. Қаншада отырсыз? 12'de otur. 12. Taksın. Bunları koyup çık. Haylayın. 15 gün. Бұл жақтарын көрелі. Қаншада отырсың? 19. Kaça mı? 19 saniye. 19 мың сом. Қозылар қаншада отырсыз? Bozlar 9'dan benim. 9 жарымыстан береді. 9 жарым мың сом. Ne yapıyor? 11'de sırrı otarsın. Ne yapıyor? Аз міне қош қойшы нерді. Айтып қоңыз шу балаларын. 15 арқандай. 14-15 дейді. Optom alza düşüp beresi de Tural. Kaça gerek yok mu? 15 lira. Bu olmaz mı lan? Бұл жақтарын тартамыз. Қанша сұрап атасыз? 15 мың сом. Саудасы болсын, ә? Қозын қаншада атасыз? 12. Подряд тілеу? 12 мың сом. Қаншадан отыз? 23'ten de. 23 мың сом. Жиырма үч мың сом дейді. Қаншада отыз? Koyunlar 15'inden, burgaçı kollar 11'den, uçkarlar 13'inden. Қанша тістер бұлар үшін? 4 kişiden var. 4 тістің өйде? Жақсы содан болсын, ә? Қаншада отыз бәке? 13'ten mi? 13 мың сом болды. Biraz түшіп бересіз бе, жауы болар басы бұл? Түшіп бересіз, ә? Жақсы. Қаншадан отыздар? Я. 19'dan? 9'dan. 9 мың сом дейді, бұл да 9 мың сом. Қаншада отыз? 10? 13. 13 мың сом. Анда бізде разныйлар бұл жағынан жаш торпоқ, жаш бұқаларды
Tap bергenge hareket kılalım. Kaça dots? Kayızna. 50 surot ya. Bu kaça? Narkınız. Erkek. Narkınız kaça dots? 70. 70 dots. 60 vergen yok. Kaça surot ya? 73. 63. 63 mü sonunda? Siz diken kaç som dots? 55 tip sıra Kes. 55. Kaçıdan dots? Okey. 50'den suratın kendileri var. Tamam. Yavan 50'den. Getire mutton verin içeri. Çetiyen optom öğretken. Kaça dotsun? 55. Gel. 55 misin? Erkeğe 55 misin diyor. Kaça dotsun? 38. 38. Vur kaça ya? Erkek. Ha erkek. Marka al 28. Bu 38 iken. Kaç ay uşu? Kaç ay? Bir ay oldu ki. O bir sarma ek ay bu. En iyisi böyle ya. Önce dikkat et. Seni de alalım. Gerer misin? Kaça dots? Kaça dots bunu? 25. Bu kaça? Kaça surat torpaklı ya? Torpaktan surat. 35 sıra. Paradan moşlu paradan. Kaça aymış o? Ya. 3 ay. 3 ay. İyi, mal göp. Pazar hazır yok. Kaçıdan dots? 45'te. Kaça? Badriyatlı var mı? Olur ya mançadı. Te narkaça ala akbaş. Urgaç ala 45 ala. 30. La merkezi. Akbaş mıydı? 45. Eko erkek narkaki urgaç. Biraz düş biraz mı? Şüphelem mi? Bollar kaça oldu yani? Ben sodalaşamaz. 40 kabolo. Sodalaşamaz. Sodalaşı. Kelişemiz. Kelişim var. Ayta atak 45'te. Doğru. Kaça dost? 35'ten. 35'te. Narkınız? 35'e. Ekotten 35. 45'ten. Ular 45. Ular erkek derken. 45 mi sonra? Ne bulacağım? Kaç hakken ya? 35 mi sonra? Hepsizlik kaç hakken? Bul 60. Bul 55 bize tinizi. Bul 55'e. Narkaz 60. Kaça dot sapa? 60 depti. 60 dot. Tuğan ne bir de? Ya, Sunayım mı? Tuğan mı? tuvalet. Ha, tuvalet he. İyi yaşta. 60 mı sonra? Kaça sen sırap geldi bazar? Yine al. Demeden küçük gönderle geçmiş. Daha küçük gönderle geçmiş.
55'te satırım. Yani vermeye başladım. 55'ke bergen jok ekensiz da. İyi de. Жақсы саудаңыз болсын. Қаншадан екен байке? 65. Қаншаншы туыты? Ha, төлеке. Нар қызды айтыңыз. Barla bir bay. Bolor kaça vereceğim? 60 tane bolları. O sarma kaça dot? 87 bin son. Kaçanç tutu? Bayke kaçanç tutu? Kaysınızı? Sarı. Stikiç. 5 tutma. 120. Kança oldu kaçtan? 120 bin lira. Kaç litre süt var? 15 litre geçeyim. 15 litre geçeyim. He? Bunuz 84. Kaçanç tut bu? 3. Üçüncü tutlar. Kaça kal? 80 mi sana? Kaçanç tut? Ha. İkinci tut. Hoş. Kaça dotsa? 15 tane. Torpağı uçu. Kaça urgaça? Ekekpe. Kaçta? Kaça. Kaçanç tutu? Birinci. Kaça litre sütü var hazır ka? 6-7 litre verin. 6 litre. Жақсы olmaz mısın? Altmış. Kaça rot? Eko. 150. Ekonla güzel. Adelina satas mı? Satıyoruz. Kaça dost biliyorsun? Erkek he? Kaçı? Ekonu 150. Kaçaç tutu? Kaçaç tutu? 7. Жетінші. Şunu ekon. Kaça dotsa? 180 dolar. 180 dot. Torpağım benim. Torpağı burgaçı erkek ekeni. Kaçaç tutu mu hazır? Kaçaç tutu? 6 60 tutu. Süt kaça litre hazır? Taş diye verin. Emi torpağım emi olsa. Ha, goyuncu şaka gitti. Жаңы туған 17-18. Мына берген дейді. Жақсы екен. Саудасы болсын екен. Қанша дот? 150. Kaçaç 5 tut. 5-ci tuğda. Kaça litre sütü var hazır kıra? 15 litre. 15 litre. Narkınız şu? Burada loşun var. Burada loşun. Değil. Süt de bir değil. Bolor, realni klient bolsa qancha berasiz? 100 oluyor. 100 bolsa berasiz. Жақсы саудаңыз болсын. Қанша кәде? Сатылды алынды өже, сатып отсыңар бі? Жигінен қарап. Қанша кән айты бер? 120. Торпа өрекек ұрғачы бі? Ұрғачы. Қанша тілі сүті бар? Желіндер қандай еді? Бұның қанша?
Doksan. 90 ming so'm. Bir жағын тартып көрсете өлемін. Қанша алын талашып жатсыздар? Bunun sonuna yollara polga dışarıda işin 80-85 талашат окшойт. Музоолу канча экен я байке? Музоосу ургачы өркекпи? Ургачы. 120 миң сом. Канчанчы тууду? Биринчи тууду. Assalomu alaykum. Qancha ekan? Өзіңіз қандай? Пенсиондар жақсы. Qancha so'radasiz? Фотограф мен. 120 сұрап жатырсыз. Бешті туған, 12 литр sütü var. Telefon nomeringizni aytib qo'yingizchi. 757 61 61. Жақсы, содаңыз болсын. Рахмат, Алла разы болсын. Жақсы, қызыққандар болса, араласады олар. Қанша екен? 90. Қанша сұрап келді? 90-80. Реальный клет қанша олдығы бересің? 85-ке болады да? Қаншасы туйты? Ну, боз қой? Қаншан туйты? Актер болып қалды. Жақсы содаңыздар болсын. Шеп, қанша екен бұның зия? 100. Қашанға барады шул? Қандай? Туйт ма, боз қой? Боз емес. Боз емес бе? Ичиге отқан мы бұл қандай? Болар қанша отем шул? 95 мыс. Шеп, бұл қанша екен? 135 тұр. 135 сұрады. Боз. Қайсыға барады? Оны 10 күнге жетпей тұр. Уже. Қаншанчы туыты бұл? 4-ші. 4-ші туыты. Бұның үстін бағасы? Бұл 70. 70. Жақсы содаңыз болсын. Қаншада тұшын я? 180. Стикин қаншада отыз? 115. Қаншада отыз байге? 120. Мамин сорны. Ойлардың бағасын бір сира тартып берген әрекет қылық. Сіздер менен Қырғыз Жарнама YouTube каналы болды. Видеоға лайк басып, подписка болып, лайк басып, комментарий жаздыңыздар.